Right, ya batrasi mbiri so de bo madina fie tum ne ya ba bensem. Nsema orotwe him wa ga na ha finfirmanto ogwa ne no kwado ne bo madina fie tum ya tenase de fie etum ye dibi no ho egbobo pemfose asawa Joseph ma even kakanka nsema ibutum ye tisen ibutum ya ho adwuma. Ya bako go ya bra hia o hia da afbeto bere no kro biara tum no ye hin ye hin a wo de tum ye hin ba ya hima wore tumi yebusepen na aba mentahin puntuhin no kakawo za damenza mahina otum no obwa mikro otum ofone tempefra na hin na otwa de nkankan da sap one side ba kan hemfo no ho aba na yechi puntuhima ebi fi bebi na oba otum na odide magwa na otum do bana antrase mutum bo community ana na aba na otum na abomuso waya abrabonum nti bohwe no mu nsam ne bi da maso na nnasamba wo ye msafo wo ye moframa wo kwa americhe pim ebi ho awarase sora na pa nyibir obagebor ewi abira obaje wa dande alafia press monomienu ankame monomiensa monominan ahono zana wontaawonka na chefie ntuma amba abandama na abaka suna ban ho moframa so wo hono no wo bo ho na mepapa so na pa biara obrama mami edu mbira obren edu ahmacha obren nti da ma menisha enuanu mutum komi ya mpanyefo etum na edi ho nkomo nkankan onua panyina ayo hwedin awehwe oya PPA parent to association den semetum entugwa beko kitite no munsam no kakra da ma so nkrata ehoro pi etum abegodo e ba me ebutum ya aye sanda mpanyefo si asum okomurugbo a na ebi ala nyihu a so na kacha won so wuti foma etu ho anamma akowanyim ina pinya kaka ho na naso hinisa aka na ofia enyibire e ba maze na fi etum na etiefu won ya sopa etum na etien apayin na abedu aya braba wa enyibire mi chia osonko jizira adwe egwa e da wasepi yenda yo sema ba bi na fi yentum yembra mezirisi Omar Bin Abdullah yeba ebeda za o na so ezi Mido, gana biana. Oku fa jebi wi aba besu en fita no pa e say baby she. Manka shi. Junior. Em sense na fu me bi dey no. Sister Coach pa. Enti woni gas. I'm using the why. My why. Down yankana wa. Sister Coach. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got Echi yaba. ASORBA class as we go. Apo me Don't be record that time. Right. That bosumi baby we do ma ye mu de akakaka ba ye pay me ade no kire bonyi na ye woman. Nti ye mama ye na ahwefo mpem ya afisia pa. So na afi nkyareba enye dom ya na oto ho. No kolo mi de afia ya hyase se yiribuyen kompo na ya hwe edoma yenuni hie na ye bi se yen de na yi wahi na anhya ne nso a ikubbi no kuri
yɛbɛka ebi ne yɛw nti no ma yɛka yi dɛ asede ya ne yɛdze ma yɛne pɔmfo nyame dɛ wa ne pɛ na adom na wa ma afi abotin yewu December bunda 10 ya de nchochire moti biara aga 25 abai be na ho abajo waji abai onchiri bia onchiri bia ananyi mpa ba ya car forward yeah it's right what is it here the krobiara utum na wunya ohen a otumabua wonya ba hema otumabua wonya mpuntihima wonya mentahin wonya oye busepen nina da menzaman omokro tumutumpon anada otumatena aso kamo madasi oye za yanan kanun payinfo wa kan dadaw na wa hihya atowo enda nanumpo ende sayerka makabimam kabi ebidi wa man gana ma na fara banya ponon tutue no dama first nananum payinfo woni gina boti ne pepepe ikrobia ekoma sabu yo wa hona obachichi ukuru to yerka ebaka na abasefo nti ikrobia wona abakosam kwana wafa do mekro no bada ho idzina wodi tu kro no mpo bebi edini fi na sentira edini mpo otidam kamu ikrobia mediri de pefe de Ghana yala nda for the Ghana put for Ghana bokus da mana sabnati nti oman Ghana so wabokosam da ho da woni ikrobia asoti nan kanun peyinfo ba tase ba de yeminara yankopa na boni wiaze no obeyimpa wa obeyimpa wiaze no kire wezi kana bawo wiaze na to na odine mu ndema nyina eguma ewie na adekora oyanyije oyahosepe omi de nyame antwene de obeyimpa mimpa bibi sede de akomiti mo mbi da bade ansa de ankopana ka wabo no he bibie na bo de be bana mo di na na pa mo ndire nyibi nti mo mbo di bana obidi na nyabe na mo wi ma bo di bana obidi na nyibi de bi yankopana yenda o yankopana hihye ne mu no onyim dza yimpa bi hiye bia to din ka bo de me nyina to gbe yimpa wie na odun tum na yerew wa bira mo ta fiti baka kisi ane etifi bisi anafa ni na wa wodafa chimema mebo wi bia wi me biti bia ti mebe ka obi aka onfa bia ho na kamo se yehwe kwana yimpa bata asase do na yankopa na hye yimpa de odi wiade na mayina de mahena ntutu na menedin tumu kura ya mede manyimpa ende ama wiade na aye enyije mo chede se yimpa li fi wiade a ni nyimpa oyenetin odi yew one da maade no osande se menyote yer kolba yanumbi yewibi yidi yan yafa yanko yerko yerba chede movement ye fe na ofe se na oba na bi fi wiade a obo man na matin ntiro tere iwiade na yetim na no bebi abekọ bia owo ibinisim minkandam bebi abekọ bia owo ibinisim bebi abekọ bia obinisim nata ondawo kwade enama na akwoto do damadi we henti oye mede oye bra nkanu yankopon bo wiade wie ose
nipa ya so den ma wo ba ndo do se wiade o se wiade ya nechi wi nipa da obo hu ni bi kai ni hu nyina na wo se ofi asase no bi kai to wona wo kai so wo tue do a bisinda ahenye wo mi ka mo ya bidi wo lo ye mfim pime bien onyi edonu enum nda ye kese mfim pime bien onyi edonu enum da mfim pime bien na wa basene kwanu na ebi mu asase de dodaw a wudi gwa wo ye mo ba ye de ma hin su ye ya na be su baba mfim pime bien onye oha na na mbo no dame bene bokọ wa ba botu ibinu so a ma yetra ha yeken ibinu baba na wa ba kaza ochin dem ahini yeken wo yana nanu abedo ka mo pre me kakisi ma hin na yeta san de so tidamada eno no mpempede ye wo me wo krobia no mu no ye wa ba asefo ho ahon ni kromu sebe tefeche oye honede nti yabaka de adehye da mo wani yusu mo hon aka ba na kan na royals na yin de wona na kansoa na da man fin pime bie da abasene kono wutwa sasa mo baba nde wawo mahende nyenso ya betinemi kamo yan kan kwa ma yan hu ikrobe na bokosam otide ifie ha yetini sabi tefeche miyu benu ye beye eduma wa ha ebe yo so yen dibia ifire ogum yen dibia it is a ka coastal television ewu anoma yanka ho ekwa me pede asema yeki bidijin ni sene nyimenya tamana asem neti enti krobia ye ewu anom ho osa na ho na yankopan de huni penyin ahodin onyan nyanso onyan nkukuhwa so ti ya moda bacheche ikromu mande ye mobiri nye ye bi akatini ma ye jame mensam ye de panyewo sabane de ahenya na odebai ahenya wo fo na odebai ahenya ye edam ahenya ye dema ye de manso pi ye da bekrom nyalan otida asema ye kanu fie sabu tafeche opayina ya mesu na dai oma na ahode ne ka ho ma obi sidan ofofo de mendem ina na chi no sempo oye mukromiya man kar me ho nka eduani wa no ho yes me ni fi ko mu ko me ni fi buhye mu krumpa man kar me ho nka ho o sanda kono fodori ye oye ne ye na namba na wo yizi de meduma no nti ikrobe koma ye wo hen na nkanswa na obachichi ikrowun nti so oba ne ye kan ho na ikori ho ne da onna waya ahemfu wo kronum ye wia na chi ya ba no se ebe ye hene da no da busuya no enyanom wo faasefo na ye wo mni na no ye ya adekwer ni YouTube page awusi wo de awo ni du sikro na anu ya de ikoni na ni wuyanyo o sande ya obobo sasa otwa sasa bebe kroma ha no ne wo faase anene na nkanso wonyo intansa na mpakuna obo konalan eno de wo faase atane nado datane na chide musafa ye shemu wa ha sa inde makadam na mansala mo fasi kwa mi usan mo fasi kodwokum ono no rozwaze no ndimade no pemfia waja atum nka no mpo mo ye de oye fio de munya wuwe pe no da poteshi ekigina akranyum no wa bompai wa wo no pom pom ne ya agiro amen nti wo faase ne pia onkahye tumumpo na nankanso no wu anane wo fa no wala onna ne yenyem bebe owo bia ebechiri ahwehwe se ehuna na chebuso na abafa na destra kan nampo ebuso na abafa kwanfofo da yedi besi ohene wo krom ho
ntina ba kwa na be fode besi me be nan be yinyi bi montai announce na chi na on hwe chirim fama kosukum anakodokum na rekon obolidin de o masina name ye montai chiriman de bia kodokum baba no you don't deny that is need nadi kamo ehon na da manson kete aba mande eboku kobian na ohino on ibiro fufu wo bra against there yan no dade ntayin fufu bi dade da mo hwe chiri maman problem ne yen nyon nte le bai ye fo no nto enti oye ehihya yen na no mpayifo se ye kana mega yen mfanti ko na santimem nya no ma oban onanye be se ohino wo ho a na nkunu ntum nsum no ho onsora bo mpege be amenyen ntima na mokobusu ma na meyadam ma na mokwanyina debi ntodo ya ho na obosum na oyi ho na obosum ni na asumfi na wo onanka semi de mechedi piem na ye na namba wi a echi sorry myself fetchup omana ankase na otimi kono na otimi no ikono so enti bo hide na da na pa na nkote bo ba prawa ya kwa ye fanto wa oti efi kono tifi ala besa kwa na mfa ikono ne benkum oda benfa kebi nti bo bo bana na do yi ne mpemfu na ayo wa himfe wono anada wona wo krom wono ohwe hona sabu tafete wona adwirme da ho wonya bese wo kronum opekronum puntu asama ka mama ka bayen wonya bese wo kronum na wo pekronum puntu ama sa abofo bi sidu no ye bibia peyiri pra kon otum ka bibi kiran da jai wona ndi yai wona babo da wo bono krom wonya konje no yesem na waka che ni mpayifo na yin te na himfe wende masahuma mpayifo mo wo jinado ba sebia o de be jinado no yebo me ye ho na ye ni hwede mpuntu ba ye ne de ye de hwede kanko ba ye ne de ntane mo sora na pa enyame na ole boko benkum bayifa enyame na ole bi fi anafo bo ba etifi emom ibi benkum him ibi yimfa him the monk of now no watch the medman. No, you will be ala and then the penny belly is why in fear no abunga, no cassa or no, the wimpy fiaba, near Dunkom, come on. So, Abel the man, a man, you been come here if I may from bar, we were impunto to him, you won't put to him. The magic being, or here a rubber cocono. Come out to bed, ye be all crumb, you be a one job trouble going to me, Yana. Come, Madassi. Sir, and cannot at a birdo. Saboyan na mende yeshema kamo yeli yimpunti hina on foho ebusuobo on foho ikowo fim on foho bebe ofi adambra nya yerbe yinin owo na pedi mokro na yewomen na nkasa su etunu weso de ampa jinani wodere maman mabobwa mokro ye tumpon mabobwa mohiniye money we tumpon mabobwa no maintain ketesa wo kro no babo pega mabobwa no mesafa wo kro mabobwa no yinfa sabi tafete wado wa wunse baye ina do no etu ye dikete plan de babra homobodo eti ekodwa no we ho nti ndama wodi ekodwa ya fofon ye de babra ho onu ena ya fem impunti ba kamo ma sabu tafet abusia ama yesu kudu ma yetase de kampuntu himba anampuntu hina onfon be wofi onfon abusia obo ena onfon sabu tafet ne tenten anana bodai onya by force de mpuntu hina ba chenen oye bi oso tetetela wal onna mi din mpuntu hinti odi ye be patetetel bodai de bi onfon ina onfa wo da yimpa na ketekete moye onfa ho itina ye hwehwe onan impuntun
Inti ma omani na adanyi bisi yebeye nhwehwema afanya yepede yeye no won onu no hia nti bu dem ukoni mu mpemfo no ansa na wodi yebese mu mpo no wo hwe nyimpa na abrabo ni ye ya wa ye no bebi mo wa base no ko a yedi ye fosusha ye boni je bekara mpa de mosmusi de maji onu no ye madam nkofi inti ye fa nkotu na nyim oye bi mahino obeye but ye nkwa nkase ne do ma me kase ne do mbra no maka yi ko me yi ko ntompon kamodem no mpefo ye no wutu de ma na mare nti yanka na kwa ye fa ma ye ho nkowa kasa twe yi wahia omana kasa twe yi wahia omahino fo hono mpotu yi ma wanyi na na fa kasena la wo ye busuafo na fa kasena so wo ye busuafo na emom hone hone pinche hone mbo ya wode bobo okon nuku ne tompone on na wo hwe ho wodo chin mpontunyimba nti wo chi mpontunyimba wo chi mpontunyina kamo on fa ho busua bo ena on fa wo be fi se ye busuanya wo to bechew enye busuanya wo to bechew kamo se busuanya wo to bechew za yin ko oye igoyabra da mejumedi bia akodo da penna baba sene kwan na mpontunyimba ka say helen oye ne kujwa the second the master helen ba hima na ekuta a no so to de baasa the mempefo otum ka say na so yin ya to yanko helen ba yomba mbiso assembly there so aban de ma ni kura ne kanko ne yetum yepet na another ekuro ne say nti MCA the menzama no tuma reda bo mazara bo na inkitei the menzama otuma kodo ma impintin na no ho keka otum bobai na fi ntuma hwe na yesa yeche ba abache ko bono do Jida boko mede ende die ye adai memenda say baby bi na say yambo mpanyimfo wode fidaze ana hinna nanuma wode emani bobaze yanka hu na kyera ya sopo yen yihu da mpanyimfo di jahin ansana yabakasan the dinsay chere tufu yankopan oni ye chene nsa onum nsa no mo hye no yedi ye biala oyeye dem se tinti the dinsay ye chere oduma kwan yame on shida do otikan asasefa afasanom ene dena ene adame menda ya frakran ya fratem na kokwa echina ba na tell o ya fansanum na ya edasun kukra ele yenye kokopana albobo ebrade busien na ya pampemsum na yeti agroman wa kwankan so tlemada ni yentumi ne yen bibi ne yen jawra chi o ma fansanum agbon pemfia ho nkodo agbon mari ya ho nkodo mo fu wa shase mpemfu wonye wom on ya ho nkodo tibi obebi onye ye okupana nsa kan wa ha ayin bat ni ko ma ya sida yan kupana subi ya zaman ombuan asama mpem na ya busumpem awon ya ombuan do be biara onye ye so nya okuduwa mama no yiri fil amana abra na nabusia abiada obose
Bibia baby on your yay. And no could die. Buy him, ma. No, you simple. Fina, no cuddle. I bring money out, won't cuddle. The baby on your yay. When you pass it, your mamma does it. The moment you pass it. Papa, one day, one pa, she, pa, she, pa, she. And Ashanti read the book 2, page 122 to 124. Alcohol. Bon, Breme Bia, what friend Brimponko, you know one some more. Na Dama Breme, Ofi Akroma, Aseba Akroma. Na Namami, so a whole no fee. Na ne maame kura awore wo ekumfia dance na awore na yeye da membre so na ne wofanom ne nuanom bi so wo efutu ha da mbe na efutu man no mankakase nyo na oyeyi nti se ye ka na chede kroi obreme bi ofren mponkodwo na ochikire futu yeyi efutu potogina Adbaya the besi sudu. Not triado. Emma, not triado. Say a car, Asasa appeared for doing a brofu Asasa. Asasa, down cockrum for warding in a Abraham Asasa. Until my bay me paying no. Nasa Moka in there. Maba, Nana Danko Bia Munia. Obesian will pay do. Nedgab Johnson so I then if he paid do. Obabia what friend James Shua on what that's man into on now singing on ye former vice president Liman vice president Ligab Johnson
Abia. Sɛ maa ndi ne bra ɔtu abra yi. Invited guests, ladies and gentlemen, today I sit before you embraced by a new reality, one where my heart, my spirit, and my purpose finally unite. To receive this traditional name and role is far more than an honor. It is a return to a place my soul has always known. It is a homecoming rooted in lineage, in destiny, and in the eternal bond between my people and one chosen to serve them. This name is not merely a title, it is a sacred call, a reminder of ancestry, prestige, and identity that I am humbled to uphold. For this blessing, my heart overflows with gratitude. Abra chose me, Abra welcomed me, and today, Abra believes in me. My spirit did not just arrive here, it aligned with Abra, as though it has been waiting for this moment all along. Nearly 20 years ago, I used to volunteer for BPH, where I started to grow the seed of development. I may not return with vast riches, but I return with something more enduring, knowledge and networks, and a platform that I'm wholly committed to using for the progress of our people. I am here, ready and devoted to walk hand in hand with His Royal Majesty, Her Royal Highness, the elders, and the community. With profound humility and renewed purpose, I am happy to announce the beginning of a new development era for Abra, led through my office in Finland, which includes a continuous professional development course on a full scholarship day, and every heart that has embraced me as one of your own. Thank you. Oye, ami marketing muntumiye. Kanyina kutimtumiye. Ena yeni puntuma ya chini in the day oruntumiye. Yeni na yeke huma. Ebotumiya ye ma abrawa fanintampa efra. Intimasa de moma yeni na yemfa aduno per. Akoma per. Etim na aka moma yeni fiye numu. Na yentumiya pra ya mo ni yentumiya ma abro fanintampa efra. Ejuma ya yeni my or baby, or young walk round to TV film, or you walk up wrong cotton, or by your money was to be piano to master that. Sample won't go to join him that one kaya. One kaya, you know, put to him out. One kaya and not go to Adaya or to do a bien. One kaya and not a poor or put out or to do a master. And there was a pay for over a bra. And I
amanyame adum na se kakaka wanansa betu was abua abrokoi na abrokoi wa fanitampa efra and aseso koma oya abra fifianko osande once why you be was aboya tena o make na ejuma no wonderful na nso na kuba na adum aropa nti na obibia medase Abraham. My new cancer, name and profile. I like to associate I like the certificate of honor and the citation has left me very little. Everything about you and this community is stated in this document. All I have to say is the goal that is set, which was reasserted by my time, and then brought in by a third, the Abraham community and community. We want to assure you our continued support wherever you are. Wherever you will be, Abraham community, the chief, the elder, the family members, all the residents are solidly behind you. You cannot lead the people by yapping at their feet. You can only lead the people by being one of them. This is exactly what you have done. So we thank you for your courage and foresight and the ideas and the plans that you have for this community. We will continue to support you to carry out all these ideas and plans that you have for us. We hope to be chatting and we hope to be speaking very often so that we can get ourselves connected to you. We know that everywhere you go and everywhere you are, you will raise the name of our community high. We thank you and God be with you. We wish you the same very much to you. Congratulations. Yes, yes. Outright and Daddy, what do you want? Daddy. Right, and the means of me na auto no our crowd do into ohia that could be able to money be na oche there ni na able to move shukrum ho na ekwekiti abe aso yan share na nenen some to go by humanity na yakati sia no so wa do pe there obobudu krom ho na ABENA from the belt was abroko no come on na ma oye yije wo aya yihu ana me yihu ni onan de onan kase so oba ya ponte mana ojitum atase oye na hoho a na wetunu we so do obaye nti bu na nkomo bia okodo wokukuo me bia ma ojitum bia no ope obegoma enyim ne yeserew impunte yimba nye jinabiwa ababande ikoni ahwe wa de awa no de ye development ya no yere kan oye links nte ba kan de baby a wo link kakra wa no
na yo henan enye ba hema ebisem penfa wo asoro penfa wo ka ho I mean opinion leaders wo krom ya you sit down with them then we move forward there they make kakra na make nyaba won so won dey that oh na na so ya fa he but yenye bia lo bi pian nti awa be oh na no me pian won na we pian won dama kamu dama na mpunto hima dama edwuma no wati nti mayi hunu wo oya dani abra ma abasen kwana oye nyije na ano na hemu binum aya de be na ya kade se ma de aw ma o sana epeyin na bibie musofu bi na o ka se de ni ma lanche edan wisesi ne hweno do na de na wisesi ne hweno do gbala mo de bugu nenum na ti we bugu nenum atumase ibi nyanya ancho na but yan kan kwa de nusu na ne bana odi okrom wote dem isu na bana na la odi ti krom won nyon ti krom won po ofi akontum ba ebe na mo pa na wesi ti me pe de odrebo abra and me nbe me nya obokodi e gofo ba kan won se me pi ya witness bi igwedi ayimfa apresika kokwado de ayimfa baby pi onya bandama na ebuhye na la ahindi ne fimo no wakaka won sam but on asese be kai no impotenyi ma nya compulsory by force there order poko ye buhye oya by dedication obiara butunu wesu obia eno no mponya poko na obala ma ba mpre me impotenyi ma o wonje bribe san ba kam wonje bribe nti menyima na de menyi wo but aposika da malam wetinasi na nakokwanu bisa impotenyi ma na mpene ba sade ewura ba ma di sika oholo kosokoso ma fo ma ba di sika oholo kosokoso menyi mpenfi bi abehye dem menyi wa ye sika samu kokode adare ba ye no djuma lebedi no ana mputujuma na mputuhin ba na erebe me miskara madamo olo kosokoso no olo bon madasi u sande ikronu puntu na ne kanko na wo hwehwe nti se abana rebobo a ekwambem ninsem kra nti kamo no kolo mi de yenyim pefe de men de motiti de bohwe na dum tutu ntofi oba kama oba kabia but the more serious note in the eduma no bayan na yehwe ho na yede peja na nye kasa obi fechiri baba ewrabo je se beta fechi wa bopukapuka otedam hwema menyimala meyimbe ofi na do ofi ba na de bebi oyedwuma ba de hwe mosima na kasa kwan na wo ga se yo Finland no yedwuma wa na mosima na kasa kwan pota nnu no nye bia na kamo hwe mesi yeyi imposu piati ibi ono gbe na kasa abai kosi bonu befo or word the word was a wood ano moba enti oyede da men da motete tiremi na no onsi wabra yebere bibi ot enti ipo no kasa na ehu de impo no nyada obebe oboboa oman na obobo okro enti ebada abrahim na nakoja de to de bie na ne hemba na abom payinfo bitire ebiso ba ta no payin akon opayin kwa mekakra opayin kwa mbedu da men payinfo wa aboni na woye kwar na opeja bibi otire ban mpuntin ba bala aka mpuntin ntunu so fu wonyen serem yes fu wonyen serem na wonyi bia oboboa mekara abro na wo mpuntin abrantia opayin bi pa na ofitama da membe no Oye mentehina suda. Mentehina American. Onye mpuntehin mentehina American. Mentehina American. Yes. Nti inu wura papa no all ba ni wura yes. Mentehina mo volunteer so ya show papa. Beda. Na nchada mbeda membe no na America de se ikro wo ho enwa na mu mpayimfo no wanya nama. Mebu na abra me yin wa oyo mbibi ye bi okrodo ba mpayimfo bi apa ebe ni hu na brand but kan na brand na volunteers wo yeduma ntonte dam
batende ni na neche no ifi na waye wati tu pa ba pampa bi de senyi na ya hwe mpuntu na kanko oye abra na guaman na honele damna asamnete nse dama keteketa no akuno segoma himfie ni ma worokwa na cha worokwa papa muso baba boto mukro muso mukro mi adu msa poska nto obia wona hyedo a otum no didi so na wosire nyimi bia na fa na akọ bi worokwa na so akọ na akate ha na na se ka se pe ha ahwe ma de ma hon de pa to to msa ansa na ishuro ma chi bi she mo be yes ha na yin ta na ba yakọ na yin yakọ akọhwe de Masafo nkatesi a wɔhyɛ ho amen wɔyɛ bur ɔwa wala se munda do to no nsam wɔkyerɛ ɔrokɔ yi mpapaapa sabi obudi baby usi 2 years abofraba besia na bi yin da why abinta wolo to mabanam ebim kwa wo cheche nsema ebi a ɔyɛ henkenyi ɔfamafam ko school jama ba fafo ka na sana ɔdɔ sare yeduma da mense mani hina kaka babaro ho atwere de 25th November de ba oye 10th oyende da makasa no orkoda prowa ye educate dom da menza mani odo to mo obofom na fi itum ne ebra kra ebire mu wo oye home nti abanda wala ahemfa na butum abo amenje nti wo oye to free line ho was 0800 2020 0800 2020 damino me se humpa bisema administrator Susan ano heno me papa da na haji nti bomazara se ewa amnishedi me ho bim nye bi anye ncha they are ready to educate Echo hospital then zaman na wodere yawon oya titi yisika di twanmara onye wodi nkomani ya ho baka ho na we nkite oya Prime Parental Association of Ghana pay no danu oya acting facility head the men same pinye tuga ye ba ba ben sem no wa james ya bo hemen ko yene ye kan gender and ye kan say behin ana bisia niema ema obi ye behin de ema obi nso ye bisia ye kan violence eno eye ayakayaka niema a obi beye etia obi but you can't gender based violence and ye sa ayakayaka niema no o ye etia bi because nipa no eyebisia ana o ye tia nipa no because oyebeyin na mom nhwehwemu ekire se sa niema no dodo no eko etia mesiafo chain meanful enka de meanful experience gender based violence but kakrebi enye Ghana nkutin uko America the same mesiafo dodo sa niema no eko against them and I say tia omo iwiase nyina sa na eti nti sa 16 days of activism against sexual gender based violence no a year days on say enye dakrope a number of days every year ye bohu de ro because nkrofo be brave I was hard to be anim omo experience it but a difficult a din pass obi beba abontin obi pie akase me was hard to be anim and no ntina ye bohu de ro na e show mo nkran na say obi was a situation mo na ompie mfiri mu afen so ye wo ebi mo wo ho a de ono eye no oni mpo say gender based violence inti ye cheche mu a na obi anya ntiase no na say oye bibisa npo a no unjai ana say onto ho anamo of gender based violence enye Ghana nkotin can GBV and any part it can happen in any part of the world we are seeing na etumisi ewo ho bako physical violence okay you can physical violence chede say obi abowasom obi akaw
obi di sikan awo bibia ye physical otumi hu say ade we ye de ayeme eno ene physical violence nti eno so etaisi etumi si wo school etumi school ewo ye community it can happen anywhere and ye physical violence afen so ye wo emotional and I say psychological violence and no a threat will be so okay young share aya for you do can't between your classify the spot of violence. Yes, we are physical. Okay. Physical violence. Say bobi and the ekrano no or the ebu besiano and no ye ni physical. Okay. Physical violence. We say we so or man blues and or kobonasum and we say physical violence. Okay. Unfortunately, infoni nyina aye hwe no ni nyina physical. Okay. But a band of violence we are just one type. Right. Okay. Now nkrofo bebre enim physical violence no. Okay. But the other ones no and nkrofo bebre enim say and also your violence. Inti me second one here emotional and psychological violence. And no ye beba ehonom. Okay. Another form of violence I know very common. Na yeba PPAG a eno nso eho na ye tai ehwe pa eno sexual violence na ye kan sexual violence a chese obi edi wo mpemu agro anase bibia efa mpemu agro ho a enye wo pem eno sexual violence. Na example monato. Okay. Na yeka monato a Ghana hanom no mrane se bisia a unya winya 16 years eko bisia winya 16 years eko a obi dina ye impemu agro na sa wareze enye nipem wampene so na ena being no ede ne yes awareze no eno ena yefe no monato ana say rape kire say Ghana hanom no say eye being na entum ko police station enko kade besia ato mona because constitution ana say mrana echede besia a winya 16 years eko a obi dine beye awarezi a enye nipem yanka being anase besia besia nkotin nti uko police station say uko report there besia ato mona omuntumi enye hwe emfa ho because enimra ne mo ebia omeda was say winya kokudro e aba police station na ya cheo de mrano nche de being bisia betumi ato being mona because enimra ne mo sa afen so se ebia ukotu obi mona enye se watu no mona o waye wadwen se ukotu no mona na ebia ye chiw ana bibisi na yehu se bibisa na wo kwa akoye no eno nso yitumi chiw eti amra enye se waye ade no inti me kan we na nkrofo nti ase se obi aye attempt waye na adwen de o beto mona na ebia ambaso eno krampo utumi report ye chinipa no na ye chine na ekokota sentence no say amana kra 5 years maximum 25 years enye se wato nipa no mona o kwako attempt keke minimum 5 years maximum 25 years na sa pepepe utu obi mona eno nso minimum 5 years maximum 25 years eno kire se Ghana hanom na eba no mona to a yemfa ndi agro
yɛmfa ndi agorɔ kraa afei nso yɛwɔ defilement ɛba ne defilement a ɛno ɛbɛtumi ayɛ bein ɛbɛtumi ayɛ besia nti mmara ne sɛ unya 16 years another below 16 years na bein anase besia na obi de wo ye awareze se eye wo pemu enye wo pemu defilement di amran pa che ne de se abofra enya 16 years a Ghana mran pa che de unni ho kwan de obeya awareze another obi ni ho kwan de oni obeya awareze inti se unim obi ebia nyinsen onya 16 years echede nipa na o share ni nyinsen no yetumi chi no okay se nyinsen mpo embaye but unim de ebia brother we edi abafra we ehihye ho omo ya awareze na saa nipa no onya 16 years ebia o primary school onya 16 years ana JHS onya 16 years na obi edini ya wareze a yetumi report yetumi chi nipa no na eno no se ekokota se ye sentence nipa na se ya mana kra 7 years maximum 25 years nti eno eneye defilement afenso ye wo incest no kire de awareze no ebia nipa na odi wo ya awareze no eye wankasa wo papa anase wo uncle anase wo nua anase any close relative sana mrana kire any close relative odi wo ya awareze no eno ye incest ye can say mojafra because ye taboo no is against it ye mrana is against ye mra a friend say taboo eno eyade eno nso ekoso na eba ne sa nkrofo bebre ntumi report ntumi enka wasem se me ma example la PPAG honom some few years ago na obi bisia eba ho de obeye abortion na abortion no ansa na ebe ama ono ye ma wo counseling na through counseling no na besia no oka de nipa na o share ni nyinsen e ono ankasa ni papa ono ankasa ni papa e share ni nyinsen na o say ni papa start de o de ni nsa e hihye ne ho time owo 16 years na ni papa start say o yesa na sa time na o sha onim de ekoso but ni ho onyin kakra no na won say da bi enye se ni papa yesa right ya san yechiri aba nsam na market tego oya facility here to moda to ga akase ya du baby osere ebuhye mpanyimfa de mensam otu mosisim usingwa inkene ofie odem gwase baba ebuhye payin sabi wetu okuta na mon bi ebuhye ba tem okuta na mon bi the most inkene odem market de mpanyimfinya oda wo chawo yago kamu dabana mbrenesi but the point is na obije enyimba obo point de payin yi kan adam ya Costa television mun kenda ko habosum kra basen ko abrente bu nkamfoa nala ni yembo nala ni yemba oinete yeah you did the story yes up to date okada bin de basa na man wo ye hwasen we dia sisa hu be we kesi efrenya na wa cut phone efrenya na wa cut phone ohina na bi na ba de da ma bu fa wan yin sat wa ka ya abortion abortion na wa ka ya no na wunyim da papa na obodam bread nti ba to no da na ba na me abofra na madam o kire na da ba ka kire na de madam wo be hu ni ye ampa wo de ko katese a yin sare wo wana wan bodi ne da so na papa de hu no bodi no obowu
Inti papa na asena dada na wefi maame ne nche wa asena aba ne nche won kamfoa oba ne nche won kamfoa no de yebokọ o na papa otuno bade na engwase sempa okacha abofo na asa yekul na abofo na awo ye ne hu ndep abofo na asa yekul no use strategy no nya abofo no oyine deda and ma okaba ya abofo no to be ye bold ka che ne madam dey ampa ne papa no yen ye da maade no awofo to na mo na wokra yin o de gungwan mampaifu nti anti be no ne baby na da masemi mentum ntina ho mo yen da na o te top papa na wakache wakache pepe mo akere masem no ko ba na do way kamu nkamfo police station Cape Coast North nkamfo police station ya bakare we yedma babra right yes we shabrasi we ja abente mo no mo besinde nyimo wesi nti we da no ko kachi ebusuepen bi dai ono na ohwe mo wakada masama ana kachi ohene bi ana kachi mpenfo bi a watena so wakada masama kamo yeje oyeje nti bibi otedam no oya wan mpenfia na obobo ohene there sebemi no ota enche police ya da masem ya abo abadi and wabo mi aseboto wabo mi na first maybe I let the that could when I was someone up with Batna. Need the chief day. Boya no 1 year. Now Sunday. Come moment time and Kawakis car. No, Makarma meeting him was me evidence. But the point is, Ebena Semesi, well, I bent to that. Only pin about or in instant working in a good. Abasimisi, I better watch it and come for Ebena Semesi. Mumbenedit now. Ebena Semesi, he be a police. Where can see that? Asabini bisa work is no the bit say for that come on make a frenya incident so when you read the obaka asa no kwa because market go or your facility head at Chelsea when you want to cry keteketo room 5 years come on 25 years mess we market go yet nkamfo police station ya bodin ya cha bentere kokoa ya betche data what the chen ya betche abenta so no ebu full sam so po wo nka na ma ebu full wo la sofo o preach radio do community radio about community radio about community so for community radio and nka na community radio chera radio a linkage no ko you na na community abaye information center eti kamo ebe se eja tegu so bobo hina omo madam asibi nkubisa police for one camp for there abentie na wo bo yenfa no suspect yes alleged nti wo suspected oyine na ba oyina that we kisi that aba no no right aba no kwada wasem is ayetumi ehwan nti Ghana Police Service nkobata one camp for community wo sha oye abrasi osene nkamfoa dukwa awina wa ya abra community nti ya mama jensen so that yetum na yerboa ma da menzama on some factor ina yetum ya abra nasi nka obeye den na for 2 years pay mu ntwa butu adin sa shanasi abere na for 3 years 5 years 6 years 10 years ne bia wo 50 years na abada otumo yenida nti abata na herfo nyina oda yetum ya misa kunkufi na fi yetum na da menzama yekuntia sana ai wadwen de awan fan yoba ai wadwen de awen ya obia embere pi ejanum ennenum awotum awoba the collaboration about there obebesi aba we gore enyim de sabi adane womru no oye dan kase but we gore abe nkotin de obebesi sie no ba mazina mane privacy ye dwuma po yikakra sawoye no we gore abe de mo ye no ho sie no ho da and have gore because we ra but wo babesia awona mpoko tu mesisi do sabi me kira ye ne ba kamu nya ye no nya odu sebira nyeni na sabi wo bote na odi jom wo ye honade atase yan kan kwa emergency wo oh kamu yan fa emergency ntwenchan me say me demi se de biampo
okay yem fan dey bi yeah anu bi a metemete bu ho yem bi na so obotoma ebi a owu obu pay so obada da no menyi problem but mo sese no we pay mo so da nija yes mo so na da nija but obada da no menyi problem but do sese no we pay ano okese gwa ina na ma abom calculation mete plan na orba na mai na bunsa ho yes na ma no kwarma wa ye da obaye bia anu nzupo o man ko do rijam no kabo you want maybe pi wa aya wo fana na ya twetwe na menda ma na ya deba the american wo ba besiaba ami besiaba we di infa na 8 years ina wo eje banyini ni lugwan no besiaba when you 8 years na wo papa no do wa gwan how no kamo debi but tell me the mother no do jai kwa be meja mama ba wa wo ba kamo jai oh debi onye kamo nya kra beyini da beyina anu ohun wa wo beyinu abofo na hu de na papa but be sia ba pa nti ekọ dobsu another waju na sekasa bana wa wulintem na wa bande bebe sabu ma wa makon ma obeyin enfa bana nko debi kanu bi butu besi nti wa ma okon ma enfa abofaro enfa nko nti da na yes se warada ana war wo yire wo ho bo hwa abofran anu padu budu bebi na na we da side aid woman no because we feel na ba nti oyin butu me pray at any time oyin pray mo yin kaye no wa babo fo na no mo nka nye bi ne ye kan waso mo nkan foi pray for chesi sale ihum go da so mo de kisi nti no me bi o wa o da ye ginchirim na ye ma wata se de masa adibia no kwanda ho a wode ye nti onye badade kra o peyinte gwa kanya o ye me depa anye dam meyimfa wo bo ho na wontum ko police station on reported come on, me una me fi bi me be pa tell you oh you should say come on you should say yet the massam you papa dey the say na wa ma mu kuma ye you should say yet you nya ye ko ho kai be be bi but you should say yet say be be you want some problem but you know and we so wa ma mu kuma ya papa na na brain na onu mo das na ndindem wa ma mu kuma ro wa ma mu nkokwa onu de fo ma na ye kutuku bum alla na nyomi ya afofo na hontum professor it's no call me there say yanka kaya ho no man job to ma ba na beyin wa report and some wotum na besia wotum ina famra kwano just say for about 3% I get about 1% between afi on ka mo no ko mi na adu bebia ma keke adu bebia wo cho modern yakudu abba amanje nine let's wait a minute. Wait a minute. We mo me. So your amendment wa yam redum. Si adi akoba amendment ya. Imune ye yakudu ababaka. Na na so ye be se baka sa aka sa na ko videma. Nche be yin no oye ya. O baba fam wa ka china akutuma adachi. Ndoche na kamuna mso da ba din sala wo de yegu nine. Anu so police station dey on to man by force wo la wo. They said they be magister no so kono so sem. Also what is they be all brum. Na bakanya elo mmeneye. Kada hon kaka kada ba. Kamu aba ibija nda hon. Ebi awo ko baby. Right, you ko here amana aka. Ya basa ko etumi ya. Afirba yin yezini pi nyen. Ene eti December 1st ndama pinyen no abokodo ana yedu December bambo woye bebia wa Ghana ha fifirman tumugwa awode no mutum amado edum je adwuma awode wotum mahomeno do damaso bia ayesum kebi wo aye gwaye na nkwado no fifirman to Ghana awode no muso tum osisa enjoyment places bia ayekwa hine yiwa awode no so bambo no so no mutum osisa asa yehwe da menze me akasa be ye anene ne no maka bomiya December ba police for what am to face you do asana another way to o sha senta
Kawo dase amna da masem mpo IGP wezi nkanje kokoba abadada the police in there no leave for Christmas be here you oh the me na ba oh yes police in there look leave na kamo at the mountain I baby midi o the baby midi police for na bambo my phone midi won yoin such a season you me the member no akontufo ba aho wono ba edombo krom anon fa ho baby ewo ibinum activities pi no okoro na eye police corporal sergeant ana mafemo wabere fonde constable man na bele mo bobu ko live Christmas yey e ko live Christmas nti chief inspector na ana 2IC ana COP no on bamba no wo seminar hall and entertainment center na no if I do put them statement about no man ko timo bon sem man na me say yes the man you police ejuma no we bambo ejuma no why oh then you ko Christmas man ye baji yenwa na eyin jeda ye baji no nyinyi mpefele mpei na bebe so amana na bebe yankopa totono mo ogbo na pese e wona bonsan so totono mo man wa pono chapel ma mesafe bie won bag kitikita won so wo ko tan no me be odi your fotu no wo ko tan wa kwere with the bag ni si egwando wo fi otan no be egwando chapel de mwalo won bag yakọ inyi me eba ka mo se ko kibi sabo ba sofo on pe waka ba de yat ba underground hwehwe be ye no on sipi into no ma ya ja samene da ata won atase inti demo isu na bana so yin be mesafu se hon bag no kita no bibia wo atase inti se yerebo kobranya na so baba nde police ko leave na the mass in the police station pa ko reporter obakere yenso we don't have men abaninti no munyi men we station wa akanyi pakuru pebie na what will leave how you to bring a police ko leave oh IGP one put lieutenant the bed was support pa there I imagine I say we mam no na ye the police in that we ko leave with Christmas eve no no na ye to tasre cinema halls entertainment centers ahoro na asor ahoro ni na mpemfo there activities obokori na no we involve police yes we involve police that mean come mukase minchira ya no community ya de 26 and 27th obe Saturday ya pray odedidi wo danko krom community no nti committee fu no wabe no wanye committee fu no woba na nanom ho na wodobotu yim yegitum iwi ya no kache committee chairman there with this occasion no order we cho letter the come police yeje permit because yenye na himfie ho even ye na himfie wo mpa once we be involved edomo no order yeje permit to police wo na ati so me two police womna nye da ye fa police for the umidi he ba na bi de bi e chance mentra oh ba ka mo na te yi di bo na police fa ba mu bi an pro no wudi ni kasi because obobo ho ban yeah atase nti twika ni na no ori yutu your police for one aswote the demeanor obokodo nti we ka cha wona committee for bi ni won nya adwen na ya be ya tikere you people don't know because ENYIMBA and said atase public gathering biara no there should be a permit from the police station atase na you kra no police for mo impo kra na bien to guard you people simple onana come on maka da baka ya yeta ha ina yehu no video bia Archbishop Charles Pababaka oja ka ko mori ye or that traffic I said this word there mpeni for organizers who organize the show no they should be who responsible o send one police phone na so anti into such a job no net bishop no do ye o police phone na eduma so the question I'm asking is where are they say police phone you are no to organizers are what share madam program ko no one for police but which is wrong into asemi sida na boko police for Indiana no involve them I'm asemi si na wa
nti nya wo na be kwa kwa depo aho be cho report we were there the men are there so mo ko di bia there we the men no ko do anko ammenye wade wie ni wi ankatete political na na agura yi de no abente bi onye Guinness economy insu nye apetese economy no without bwenyi wa kwama wotutu kanopa mafom npo we people will go hospital nyanse nyi nti ba na be ko police station aka da masana involve them involve one chasem nya ba no cha wa police funalan wom ewa na kamo adekro sha message no police fu menye menze da ma permit wogiska woniska ame ma ye bi da wajimska na mom you all want to show appreciation interpret for what no anye kura no obafo card anye ko bonum nsu so what appreciation in show ni nti na ntum ko pay family dia and ma catch your plane there marry no wrong non some for tembrem forget about the appreciation be show and money here do police for nti enko police family dem catch o public gathering there be bia you need to inform the police right here na be aso time aso yem hendo yewe chapu dem biem kitikiti chapu dan na yiji jumedu mo an kaka 31st no awole fie bia last year ba mafoka chene awole fie bia wudi empako nda hina yitumi ko chapu yeah we jeru ma we jeru mo de we jeru no kwankado ba mo ya no so no ametuma asana ete twe de bi se wana ana abom ifewa bi pakuli de abobi ne de ate ko aba ebu na ewo betedi na kire nyante ko no waba nti strategy ndi kamo no kwani ode fitidemu bi ya kisibra afibokole weyi 1st January 2nd 3rd 4th and 5th na be start ejuma okay 4th and 5th nyampo obu we weekend nti ebu na ejuma na nshashire bokọ be 7th na de 8th wo Jordan na brother problem enyum but ma obeye nyije obawie pa yayi de ye digbo nye wi anya ho mbasam okay nyana hawa ye wo man nti se bi digbo nya ne ye digbo ni ye ye ho mbasam ahwefo na busuafo nya asem anye de bambo dwuma ye fo no wo aho na wo boye ho ban nti onfo ho beebi are ya ade no bo ho na mande keke na wombra omobo wala ho ban mfa mo no beebi are ye no onwie peye badase right so we are pay how did you do here and see you call joy news at 7 nti bada so ba ko fiase papa de man so na oye Uncle Ben wa hwe camera sini ya wa hwe